Dede Sofyan. Saya nikahkan dan kawinkan anak kandung saya, nih Alea Soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mengcek berkolaborasi dengan Ujang Sumedang meliput suasana pernikahan adat Sunda yang berlangsung di Dusun Cinaglang, Desa Neglasari, Kecamatan Darbaraja. Dan alhamdulillah ini di hajatan pernikahan anak saya yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa bawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji kali syukur kehadirat Allah Maha Agung, oge salatu wa kawitangan oge salamina tetep kajujuran alam kangjeng Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, pilih sepuh hadirin sadayana, alhamdulillah wa syukurillah dina kesempatan anu mulia ieu dinten Senin kaping 11 Oktober 2021 tepatna ping 4 sasi Rabiul Awal 1443 Hijriah. Kurang sadayana tiasa kumpul ngariung ataupun lauk Pak Tiongkok di Balandongan atau napi di payunan ieu bumi anu maksud alhamdulillah keluarga calon pengantin di Jatinunggal tepatna di Dusun Pintu Sari Mekar Jatinunggal. Oke, keluarga calon pengantin istri tepatna di Desa Cinaglang, Desa Neglasari, Dusun Cinaglang, Desa Neglasari, Kecamatan Darbaraja, Sumedang. Kantosna panginten anu sami hadir sewang-sewangan sami panginten ngiring bingah kuayana pada nikahna ieu dua cenah play. Mudah-mudahan ieu kurang kali dina raragana kayu lakunin hirup nambah ngajar segala rumah tanggana teh sintinu jeung kabahagiaan bakti rumah tangga dina keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kepinu damel simkuring anak asmana di Kabupaten Marajan Macen gawe alhamdulillah numutkeun kakantosan jadwal disimpulin semula akan kita dibari laksanakeun jam 8 kidinya nanging ya konfirmasi saweuna teh rada siangan hapunten rada siang simkuring ngamujeun ka Palih Kulon Desa Karangpakuan tepatna di mana teh di dusun di daerah Karangpakuan. Begituna pengantin anu kahiji calon suami saderek Dede Sofyan. Terus ya Dede Sofyan tanggal lahir di Sumedang 7 Maret 2002. Lebih tadi terus kalau di Dusun Pintu RT 1 RW 8 Desa Sari Mekar Jatinunggal.
Kemudian untuk pendidikan terakhir saya di mana? Sekolah terakhir SMP SMA. Yang pertama Bapak Udi Nasukinya tanya, ibunya saja. Ibu saya haraya kena ngeceknya. Lukas barangkali ini kan cek. Bade, satu. Neng Alea Soleha, itu lah Neng. Terus Alea Soleha di Sumedang 8 Juli 2005 akhirnya. Neglasari. Saklana Neng terakhir Neng. Itu Bapak Solihin pamaknya ibunya sama ibu ini sami namanya Hoyong sama nih kakak kita Hoyong buahnya sok atuh mas kalian kenaon cincin emasnya emas 2 gram Pak. Kayak misalnya sedaya atas sekian wae. Terus kalau ini itu nikahnya bisa namanya Bapak Solihin bin Bapak Sukarya Pak. Terus putri Bapak ianya luka seberapa Pak? Hiji pengadilan mana ya nanti kadang. Kemudian untuk sahidna Bapak Roni mana Pak Roni? Kelas Bapak Rukmana. Atas cekak ajaran agami oke asal negara syarat rukun nikah anu 5 teh sekali sawihan hiji Dede Sofyan selaku calon pangantin pameget kadua Neng Alea Soleha selaku calon pangantin istri oke Bapak Solihin Sadidik selaku wali oke sahidna saksina alhamdulillah mewakili dua belah pihak Bapak Roni oke Bapak Rukman Mas Kalina emas 2 gram tunai. Ijab dan kabul adalah kata-kata yang menikahkan di Bapak Solihin selaku wali. Kabul kata-kata pengajian di calon suami. Untuk bagian kamu pengantar kalian mana orang sesarengan saksian di akad nikahna 2 calon. Baik. Jadi yang mau bahasa naon A? Sunda Indonesia. Indonesia. Sok wali. Tapi kalau petani sebagai hasil buahkan Ya, jadi saya alias Soleha pada mau kawin berupa soka cara bapak lagi sekian. Oke ayah pak ayah kalimat dibayar kontan akan ditunai. Cobanya 1, 2, 3. saya terima nikah dan kawinnya alias Soleha bin Solihin dengan seperangkat dengan mas kawin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nadabana ila jawaji wa ja'alahu sababa li sa'atil arzaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi bi barakati hadza jawdul akhlaq. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sawjahul masyarafil ma'ruf. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a alla ta'dilu fawaidah. Wa qala ta'ala
wa min ayatihi anna khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam man nakaha lillah wa nakaha lillah faqad istahaqqa wilayatullah wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'syara sababa man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aqdi wa syari wa ahsan fardi wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam an nikahu sunnati fa man lam ya'mal bi sunnati falaysa minni wa qala aidan tazawwajul nisa fa innahu ya'tina bil mal wa qala aidan ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha mar'atus sholihah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal taqwa ngawaskeun bab 5 syahadat ya nya salah satunya khususna umumna anu hati pada ya nasabak sulam istighfar wa sholawat jamaah wae panten masanya benar ini ya mau ini mau Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mangga rada caketan atuh Pak salibna sok meh teu bae ieu nya. Sok panangan jabatan tangan sok sadaya jabatan tangan nalika dina tunai atau nabi kontan mungkin tanya engke di walau kita teh saya cerita tadi asli enggak kan putri urang kagum saya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Gusti Allah mengucapkan pengampunan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Ananda Dede Sofyan, saya nikahkan dan kawinkan anak kandung saya Ni Alea Soleha kepada engkau dengan mas kawin berupa emas 2 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Alea Soleha binti Solihin dengan emas kawin 2 gram dibayar tunai. Ya Ananda Dede Sofyan, saya nikahkan dan kawinkan anak kandung saya Nyi Alea Soleha kepada engkau dengan mas kawin berupa emas 2 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Alea Soleha binti Solihin dengan emas kawin 2 gram dibayar tunai. Cekap. Barakallahu laka wa barakallahu Ustaz. Alhamdulillah kepada saya akad nikah ayah kerana kelancaran saya dari Allah SWT mau resmi sami berdoa mudah-mudahan 2 pengantin dia saling pengantin 2 pengantin dia saya dari Allah mudah-mudahan yang tangan sudah rumah tangan sakinah mawaddah warahmah. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa safina wa maulana Muhammad radhiyallahu ta'ala an sahabati rasul ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil hamdan wa fi ni'mal qawfi majida
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali qadim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barakallahu laka wa barik alaika wa huwa jabata bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil barakah surah Al-Fatihah.